Swastiastu. Halo alit-alit sareng sami sapuna pigar terani kengken kabari becik-becik sami nggih. Yes, sehat-sehat sami semuanya dalam keadaan baik dan sehat bersama keluarga. Nggih. Iki alit-alit sareng sami. Nah, kecunduk malih sareng Mister Gede. Nah, ini Mister Gede ya. Mungkin sedurunge nglantur. Nah, sedurung lanjut pelajaran bahasa Bali dinane mangkin ngiring doa dumun manut agama lan kepercayaan soal nggih. Doa ngambil. Nggih, pun. Iki alit-alit sareng sami. Nah, minggu lalu, minggu sare sampun lintang, alit-alite sampun poke pembelajaran indik keruno pola. Nggih. Nah, sedurunge lanjut indik keruno pola, elingan silih sinungil program sekolah inggih punika 5S. Nah, pi punika 5S, alit-alite pasti ke sampun nggih. 5S. Nah, kepanjangannya senyum, salam, sapa, sopan, lan santun. Nah, mungkin wau lanturan injek kuno pola. Nggih, Mister Gede sampun nyelasan minggu sampun lindah injek kuno pola. Nggih. Kuno pola nike tapi kuno pola nike kunelinge sanes sampun kepolaan utawi kunelinge sanes sampun oleh pengatur anuswara. Nggih, kantun eling sareng anuswara. Anuswara wetan nye me ne nge. Ampun. Nggih. Makin Mister Gede taken. Nggih. Pasti anak-anak semuanya bisa menjawab nggih. Kunelinge sampat. Nggih, sampat. Nah, kunelinge sampat yen ing kepolahan dadosne tapi betul, patut bisa nyampak. Nggih. Makin kunelinge jemak. Kepolahan dadosne nyemak. Nggih. Kunelinge gambar. Nah, yen kepolahan dadosne patut bisa ngambar. Kudu ngegambar, kepolahan dados ngambar. Nggih. Mister Sano ngajahin dalam kurung gambar ring kelas. Nah, dadosne sane patut Mister Sano ngajahin ngambar ring kelas. Apa alit-alit? Nah, sane makin Mister Gede disampuni alit-alit sampun kuning unduk krimo linggel dan kumopola. Mister Gede makin lanturan materi indik gending Bali. Nah, ini ngalit-alit gending Bali. Nah, sedurunge Mister Gede ijen contoh tata cara gending. Nah, iki silih sinunggil gending Bali nggih ngranjing sekar alit. Nah, nggih sekar alit. Nah, iki contohnya. Contoh sekar alit itu pupuh ginade. Nggih, makin Mister Jagi ijen tata cara ngendingan pupuh ginade. Nah, ngagen pupuh ginade eman-eman iki wasane. Ada makan Pratiwimba